масъалаи шакли сар. оё шакли сар дар зиндагӣ ягон нақше мебозад? барои халқҳои гуногун формаи сар гуногунай. ҳанӯз дар Египет, дар Мисри қадим ду чиз мекарданд. гарданбанд бисёр мемонданд ки гардан дароз шавад ва сарам мебастанд ки сари кӯдак дароз бошад. сара мебастанд, аз барош мебастанд. масалан дар Япония занҳора поҳошона махсус попӯшои танг мепӯшонданд ки поҳошон калол нашавад. раҳгардии махсус барои ваё нишон медоданд. нигоҳ кунед, ҳар халқ ҳар хел муд дорад дар масъалаи шакли сар. тоҷикои мо чӣ хел аст? мо ёд дорем ки пеш мегуфтанд дар гаҳвора хобш кун ки сараш бишканад. ин тарафаш бобу гардон ё аз ин тараф синаш бите ки ин тарафи сараш пачақ шавад. яъне ки дарун даромадани пушти сара як чизи хоси миллат меҳисобиданд. имрӯз ҳоз мебинем ки вақте пампес баромад гаҳвора оҳиста оҳиста аз майдони гӯем ки калонкории кӯдакон берун шуда истодааст. хай пеш гаҳвора бисёр тарафҳои мусбат бисёр дошт. яке ки аз замин баланд буд, хунукӣ намешуд. дигаре ки ҳар гуна ҳашароту чизҳое буданд, то онҷа расида наметавонистанд. сеюме ки пӯшида маҳкам буд. чорум ин ки масалан дар вақти ҷунбондан ором мекард. панҷум ин ки оромӣ меовард, чунки кӯдак ба дунё мебиёяд, рӯзҳои аввал метарсад. баъд мегӯянд лелакаш кун ки натарсад. кӯдак аз он муҳити масалан батни модар ки мебурад, дар рӯи замин фишори атмосферики дигар аст, барои ҳамин вая мебанданд. не ки рӯзҳои аввал дуруст аст ки масалан дар гаҳвора банданд, вале оҳиста оҳиста ин одатӣ нашавад, чунки кӯдак бисёр агар дар гаҳвора аз меъёр зиёд банданд, кӯдак як зиддияте пайдо мешавад даруни дили вай. дертар вая тарбия мекунанд, масалан ҳоҷаташа дертар ёд мегирад, чаро ки дар онҷа вай ин чиза дар гаҳвора бастана гӯем ки тарбияш намекунад. вале тамаддуни башарият гӯем ки дар ҳамин гаҳвора аст, дар ҷунбондани ҳамин гаҳвора аст. ҷунбондани гаҳвора барои модари ки фарзанда тарбия мекунад, ин ҷунбондани дунё аст. ба гаҳвора як эҳтиром гузоштан дар кор аст. гаҳвораро албатта арзиш битиҳем. вале хай замона оҳиста оҳиста дигар мешудааст. мутаассифона ё ки хушбахтона пешравӣ аст. ҳозир пампес баромад, бисёр корро осон кард. шароитҳои зиндагии мардум амнияташ бисёртар аст. хона масалан дар амонӣ ҳаст. ҳайвонои бегона масалан кам метавонанд масалан асарот расонанд ё ки зиёни худашон расонанд. барои ҳамин мо ҳозир чӣ дид кунем, чӣ нигоҳ кунем? албатта дар пушти сари одам маркази майнаи сар аст ки мо мебинем ва яке аз фаъолиятҳои майнаи сар ки дар пушти сар мешавад, ин тасаввурот ва хаёлот аст. инсон он чизе ки дидааст, ӯро пеши назар меорад, тасаввурот мегӯянд. он чизе ки месозад аз чанд тасаввурот, оно мегӯянд хаёлот. хаёл чизе ҳаст ки вуҷуд надорад, ӯро одам месозад. масалан шумо метавонед масалан афсонаҳои ҳозираро мебинем, аспро дар пешонаш шох мемонанд. яъне ки ё ки мегирем мебинем ки дар танаи аспи калаи одама мемонанд дар афсонаҳои юнонӣ. яъне ки ин хаёлоти одам аст. хаёлоти одам аст. мо инча дар ҳайвонои Австралия дидем. мо агар гӯем ки ҳайвонҳо як хел инкишоф ёфтанд, вале мебинем дар Австралия тамоман дигар хел инкишоф ёфтанд. масалан сараш монанд аст ба рӯбоҳ, танаш ба куршапарак. монанди рӯбоҳ пашм дорад сараш, гарданаш. калай гӯем рӯбоҳ, лекин танаш куршапарак. мо гуфта наметавонем ки як хел инкишоф ёфтааст, масалан инкишофи эволюсионӣ ва чанд самторо дорад. вале ба ҳар ҳол мо медонем ки пушти сар хаёл аст. чаро ин корро мекарданд? чунки дар вақти намоз
خیال انسان باید خاموش باشد، چون که خدا رو خیال نکند، خدا رو به قلبش حس کند. انا همین چیز یکی از اون اندیشه هایی بود که انسان در وقت نماز خیال نکند، چون که گناه هست. اگر خداوند یک شکل بدهد آدم، خداوند به قلب حس میکنند، احسان میکنند. اکنون این سری که در گوییم که اروپا شد، مثلا کودکای تاجیک هم در روسیه اگر کلان شوند، تولد کلان شوند، میبینن سرشان دراز است. این سبب آن شد که خیال آنها باقوتر شد و در تکنیکا ساختن تکنولوژی پیشرفت کردند، چون که عقل است پیشانه و خیال در پشت سر. یعنی که با عقل آدم فکر میکند، با خیال او را میسازد. هر چیزی که حاضر ما داریم در روی زمین در تکنولوژی زندگی خودمان با خیال آدم ساخته شد. هر چیزی که ما دیده ایستادیم، اول آدما پروژکتش کشیدن، نقشش کشیدن، او را خیال کردن، در بالای کاغذ آوردن و او را عملی کردن. برای همین نقش مهم میباشد در تفکری آبرزی انسان، خیالی انسان، تخیل انسان که امروز راکت ساختند و به دیگر سیاره ها رفته ایستادند. چرا در شرایط تاجیکستان ما چی را میبینیم؟ ما میبینیم که بیشتر ما با ایجادیاتی گومانیتری اکادمیکی سر و کار کردیم. شعر نوشتن، مثلا بگیم که در مسئله حکمت و فلسفه پیشروی کردیم، در ایجادیاتی بسیار چیزهایی که انکی گومانیتری علمی دقیق در پیشروی نکردیم. هرچند علمای ما در این اساس گذاشتن. تمامی تکنولوژی حاضر هست، چی شما کامپیوتر دارید، چی مثلا تلفن های پیشرفت، چی اپارات های نوارگیر دارید، همش در اساس الگوریتم. الگوریتم همین الخوارزمی برآورد. الخوارزمی، الگوریتم. شما تصور کنید کی برآورد اساسش؟ یا که حساب کتابی که حاضر ما نوروز میگوییم حساب کتاب میکنیم، کی برآورد؟ عمر خیام. یعنی که حساب کتاب کیهانی را، یعنی که در فرزندای همین ملت ما میتوانستن بسیار پیشنهاد کنن، با اون نگاه نکرده که ما اگر از فرم سر گیریم. این چنان شد که در عصر 19 علما گفتن که همین فرم سر نشانداد آن است که آدم دوست میشود یا نه. بعد چند نمود شکل جنایتکارا رو می آوردن، دزدا رو می آوردن، شکلش رو میگفتن انا می آدم رو بید و دیگر مانندن یک کار کرده است. و این علم گفتن فرینولوژی امروز قبول نشد. تو از ما نمیتونیم از همین علم مطلق بگوییم که همین آدم پیشانش برآمده است، این فکریه. همین آدم پشت سرش دراز است، این خیالش زور است. همین آدم بر سرش برآمده است، حسیات و حرکتش جسماً با قوت است. ما میبینیم در افریقا اکثری مردمی که زندگی میکنن، میگیم که رسای نگرویت ها، سیاه‌پوستان، اونها سری چی دارن؟ دراز دارن. ولی ما پیشرویشون رو ندیدیم در تکنولوژی که افریقا یکم شده در این باره گپ زنند. ما میبینیم بیشترش فوتبال باز هستن، خیلی در فوتبال پیشروی دارن، در بوکس پیشروی دارن، یکی مشق‌های جسمانی بسیار بقوت هستن در این مثلا. چرا چنین شد؟ پس در این برمیاد که ما نمیتونیم مطلق بگوییم که نه سرش دراز است، خیالش زور است، نه برای سرش برآمده هستن، نه این حسیات و حرکتش زور است. نمیتونیم چرا گفتن. یعنی گپ‌های ما نسبی هستن. ولی به هر حال بدونید ما می‌خواستیم که همین فرمای سری ملت خودمون با یک شکل معین بیاریم که اونقدر پچق نباشه. باور کنید بعضی وقت می‌بینید که یک طرفه پچق است. این خوب است که مثلا یک طرفی معینه سر شاید انکشاف می‌برد، شاید مغز عقلی باشه. ولی به هر حال نارسایی ویتامین D، نارسایی کلسی استخوان ملایم میکنن. برای همین سر تیز چی میشه؟ سر تیز پچق میشه. اگر سری وقت اخوردی با دکتر مراجعت کنن ویتامین D را برای پروفیلاکتیکی بدهند و کلسی را بسنده کودک تامین کنند، کودک هم قدش دراز شدنش ممکن است، هم استخوانش با قوت. فهمو شد؟ مثلا این دیگر آنه که ما توانستیم به شکل تجربوی
кӯдакҳоеро ки мехостанд формаи сарашон дуруст бошад тавонистем ки ба маслиҳати мо онҳо ҳамин формаи сари худшонро дуруст қабидан, яъне шакли формаи сарашон гирд хушрӯ нағз омад, яъне ки камакак ба талаботи ҳозиразамон наздик мешудааст. барои ҳамин ду чиза кардан накор, витамини Д додан накор ва калсиро басанда додан накор. калси дар шир бисёр аст, дар сои сафед бисёр аст. шумо метавонед пӯчоқи тухми сафеда майда кунед ва она чи оно ба кӯдакҳои худтон ба творогу ба баъзе омехта карда нуги қошуққатӣ ҳар рӯз битиҳед. яке хокаш кунед, хока нуги қошуқча монад як таблетка гӯед чени ҳаб мешавад. як мисол равғани моҳӣ обязательно дар ратсиони ҳафтанаи худ як бор ворид кунед. бисёр аст ку моҳиро мегиред як рӯзда ратсиони оилатон аз чӣ иборат бошад? аз моҳӣ хӯрдан. ҳам фосфор дорад, ҳам витамин Д дорад. витамин Д дар аптекаҳо бисёр аст. обакиша 2 чакра метавонед барои кӯдакотон ҳар рӯз бисиҳед. мо дар педиатрия 4 намуди гирияро медонем. гирияи дард, гирияи гуруснагӣ, гирияи зиқӣ, гирияи хоб. ина як педиатри испанӣ баровардам. мо панҷумаша ворид кардем ки ин гирияи норасоии витамини Д. вақте витамини Д намерасад, кӯдак шаб та рӯз гирия мекунад. ва калонтар мешавад, ангуштони чиша мебинед. кат шуда дар қабурғаҳош остеофитҳо мебароянд. духтарчаҳо бошанд, устухони косашон танг мешавад, таваллудкунишон қин мешавад, калон мешавад. албатта шумо ина битиҳед ва хубтараш ки кӯдакро озодтар хоб кунед. аввал рӯзҳои аввал то 40 рӯз то 1 моҳ 2 моҳ мумкин аст ки кӯдак дар гаҳвора хоб равад. вале вақте басанда ин дороҳоро метиҳед ва назорати духтур ҳаст, ҳамон формаи ки қосахонаи сар гирд мешавад, дуруст мешавад, пачақ шуда намешавад. дар хӯрокҳои Россия бисёр элементҳо, витаминҳо дар худи хӯрок андохта шудагианд. барои ман фикр мекунам дар оянда саноати хӯрокпазии мо ҳам ҳамина ба назар мегирад. монанди намаки ёдӣ ҳаст, бо дар ғизо ҳам дороҳои лозимӣ, витаминҳои лозимӣ мепартояд ки миллат қадбаланду бақувват шавад. дар замони истиқлолият мо дидем акселератсия шуд, яъне миллат қадаш дарозтар шуд, баландтар шуд, миллат як шакли хуба гирифта истодааст ва боз хубтар хоҳад шуд. саломат бошед.